Nang seban payan lagi nah bang. Dia mesti ngejukut balung din. Nah, jadi yang jalan. Nah. Sajan ngati beli basang cublukan. Harga dasu sebut setuk. Jam dasar telepon jam 12 konen karwan teke leman itu. Oh, tumben teke selidan di koncereng ya? Ini ngesapin kunci pintu nih no. Iya dipikun kini awake. Kunci mana nih? Nih, ada beli petan pinjaman itu. Apa aja alirin? Reng. Wih, jadi ngerang seng leman itu kaukin sendiri. Apa sih ali beberkan itu mulai rin? Iya ngalon bangku cacing awakin nih. Dipikun ngati awake. Ini lama tawakin abang nasi nih. Uang bangke kan kurangan awakin nih. Nih. Lihat. Bangun. Ini nak putri ini beteke. Jam kudu nih. Dong. Suwe jam 1:30 nih. Telepon jam dase. Kalau jani nyai mar teke. Om li. Jalan kehidupan susah gati ditebak. Jalan kehidupannya ini mulu berliku. Mantuni nyai kan sebut kedini nyai. Yang kan nyai mau balik ben. Oh, ngesapin kunci pintu nih. Kadang sebut pak kedini nyai. Cek main malu abu nasi ini kenapa sih? Entu be. Sing sampai kamu pikiran yangi. Mulu jotaknya ini ngeblank. Menepuk timpale maru di jalan nih. Ajak kenutur ngegosip. Masa kalahin. Sing ada nangge sombong yang beli. Kini benyai. Gak ini perangkat ngegosip dogen. Sabar. Ngelan setruk nyanan perangkat emosi. Nih makan malu. Pas ngelan masem nih. Ngseban tayane. Cem, maya bu. Nih. Ken cara muka nih lo. Orang kan otak yang ngebleng. Bapak tuh masih otak beli ini ngebleng. Tuh pengunciannya buka nih di samping tuh. Oh nih. Wih. Seban paye. Uya. Kan cukup balungnya konan lebong loh. Subuh beli. Adi sing abe. Man sing demen kone beli jajukut balung. Yang konen lebeng beli sing demen. Yang subuh lebeng pasti demen loh. Menyai orang tuh ini konen lebeng kone. Lo. Ada jemput kene beli abang nasi. Itu doken kangwang dar malu. Tuh yang seban payu doken urin ngabang. Nah, kangwan kan nih. Di, dan beli lo, cen ye. Mimi Dewa Ratu. Ngesap yang abe yang minum beli. Nah, tuh kadang ada sampingan ceh. Ceh sampingnya kan kangwang minum malu beli nah. Tong, kurang sing kanggo cageran ya ini. Cuma malu mulai. Oh nah beli nah. Ini sampai ya waktu orang minum.